Ni inkuru ikomeye cyane aho igitangazamakuru TV5 Monde mumaze kumenyera cyaganiraga na Jean-Marc Kabunda utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ariko akaba ari umwe mu bakoranye nawe igihe kinini ndetse akaba yarabaye umuyobozi w'ishyaka rya UPDS, aho yagarutse ku ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu Jean-Marc Kabunda akaba rero yanagarutse ku bijyanye na M23 nk'ibisanzwe nyine birumvikana, ndetse anashinja amakosa akomeye cyane Tshisekedi kubagirana ibiganiro. Uyu mugabo yavuze iki kuri Joseph Kabila? Reka mbageze muri usko yakabaye, duhere ku cyegeranyo batangije bavuga kumwe mu bayobozi ba Wazalendo wari wiyunze kuri FARDC cyangwa kuri leta ya Tshilombo, akaba yitwa Mamadou, aho yarari gushyira intwaro hasi. Reka tubanze kuri icyegeranyo batangije muri iyi nkuru yabo, ubundi dukomeze tujya ku kiganiro bagiranye na Jean-Marc Kabunda. Dans l'est de la RDC, le général autoproclamé Mamadou, actif depuis 2017 à Lubero, au nord Kivu, a déposé les armes et s'est rendu aux autorités. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, General wiyise Mamadou wari umaze imyaka akorera ibikorwa byitwaje intwaro kuva muri 2017 i Lubero mu majyaruguru ya Kivu, yashyize hasi intwaro maze yiyegurira ubuyobozi. Wahoze ari umuyobozi w'umutwe w'aba Wazalendo avuga ko yahisemo inzira y'amahoro nyuma y'igikorwa cyo kumwegera no kumwigisha ku kamaro ko gusubira mu buzima busanzwe. Iyi ntambwe yashimwe n'abayobozi ndetse n'abaturage bahatuye, bayifata nk'intambwe iganisha ku ituze ry'akarere kamaze igihe kibasiwe n'imirwano ihoraho hagati y'ingabo za Kongo na M23. Ariko nubwo igikorwa gifite agaciro, hakaba hari abakibona ko gifite ishusho y'ikirango kurusha uko gihindura ibintu mu buryo bwagutse. Inkuru yakozwe na Amani Al-Masur, ikaba yasomwe na Simon Lodier ndetse na Florian Gauthier. Iki gikorwa cyateguwe neza mu rwego rwo kugaragaza ko gahunda yo kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe iri gutanga umusaruro. Mamadou wambaye imyenda y'imyitozo ibara ry'ivu akaba asubiramo uko yakuye amasasu mu imbunda ye imbere ya kamera. Abanza gukuramo magaze y'amasasu, hanyuma afata pause ari kumwe n'abarwanyi be babiri. Hakurikiraho igikorwa cyo gusinya inyandiko zemeza ko asubiye mu buzima busanzwe no gushyikirizwa ibyangombwa byemewe n'amategeko. Uyu Mamadou yagize ati, icyo nabwira inshuti zanjye Wazalendo, niba mukeneye amahoro kandi mukifuza ko ubuzima bukomeza, muzaze kwifatanya na leta. Ushaka kwinjira mu gisirikare, gusubira mu buzima busanzwe cyangwa gukorana na leta aze, ariko mbere na mbere mureke kuba mu mashyamba. Umunyamakuru yahise akomeza ati, Mamadou yakoreraga mu burengerazuba bwa Lubero mu mudugudu wa Kasugo mu mashyamba ya Kivu y'Amajyaruguru. Umutwe we wari umwe mu mitwe yitwaje intwaro yakomeje guteza abaturage imibabaro. Uyu mutwe wanigeze no gufata bugwate umuyobozi wa polisi muri Kanama 2024. Gahunda yo kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe yashyizweho n'ubuyobozi bwa Kongo muri 2021 izwi nka PDDRCS, niyo yamwumvishije gushyira hasi intwaro ari kumwe n'abarwanyi babiri gusa ku mukuru ushinzwe ku gace. Ibi ni intsinzi ya mbere. Uyu mukoloneli yagize ati, ni igikorwa cy'ubutwari, umuntu wamaze igihe kinini mu ishyamba akora ibikorwa twese tuzi, none akaba yahisemo gusubira mu buzima busanzwe, akwiye gushimirwa. Amahoro ari hafi, ariko ni mwibaze namwe Wazalendo, Mayimayi, igihe amahoro azaba yagarutse muzaba mumeze mute? Muzakora iki? Ni ngombwa gutekereza ko hazaza. Kuri wa gatatu mu mihanda ya Lubero nta kimenyetso kigaragaza umutekano muke cyari kiri kugaragara, nyamara raporo iheruka y'itsinda ry'ubushakashatsi rya Kongo yitwa Eboteri igaragaza ko aka karere kwa Kivu y'Amajyaruguru kari mu twibasiwe cyane n'ibitero by'imitwe yitwaje intwaro. Abantu 52 muri iyi ntara mu kwezi kwa Mutarama 2026 honyine. Ingabo za FARDC M23 bavuga ko ishyigikiwe n'u Rwanda, ariko u Rwanda rwo rubihakana. FDLR, CMC ndetse na Wazalendo muri rusange
abagabo bitwaje intwaro baba ari abo mu nzego za leta cyangwa abatari bo ni benshi muri aka gace. Bityo kimwe mu ntangiriro mu byiringiro bya leta ni ukwemeza bamwe muri bo ko amahoro ashoboka, ariko bisaba ko bahitamo kwegera no gukorana n'ubuyobozi bwa Kongo. Muri aya mashusho yafashwe mu Kwakira 2025, abarwanyi hafi 100 ba Wazalendo bo muri Kivu y'Amajyaruguru mu barenga igihumbi bari bagize umutwe wabo nibwo biyeguriraga cyangwa barambikaga intwaro hasi bakiyegurira cyangwa bakishyikiriza ubuyobozi, mu gihe umuyobozi wabo we yari yahisemo kujya ku ruhande rwa M23. Ariko icyo gihe ntibari biteguye gushyira hasi imbunda, ahubwo bashakaga kwinjira mu gisirikare gisanzwe kugira ngo bakomeze imirwano ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Turaganira n'uwahoze ari vice perezida wa mbere w'inteko ishinga amategeko, wahoze anayobora UPDS, ishyaka riri ku butegetsi Jean-Marc Kabunda, ubu uyoboye ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe na leta ryitwa Coalition de la Gauche Congolaise. L'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, ancien leader de l'UDPS, le parti présidentiel, Jean-Marc Kabunda Kabound, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'une plateforme d'opposition, la coalition de la gauche congolaise. Alors on va tout d'abord revenir sur le reportage que l'on vient de voir à Lubero. Ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo turaganira n'uwahoze ari vice perezida wa mbere w'inteko ishinga amategeko, wahoze anayobora UPDS, ishyaka riri ku butegetsi Jean-Marc Kabunda, uyoboye ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe na leta ryitwa Coalition de la Gauche Congolaise. Umunyamakuru yatangiye amusuhuza, arangije ahita amubaza ati uwo muyoboye ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe na leta, reka tubanze tugaruke kuri reportage tumaze kubona i Lubero. Wowe ubona ute uko ibintu byifashe mu burasirazuba bw'igihugu? Jean-Marc Kabunda ati umutekano mu burasirazuba bw'igihugu kimwe n'ahandi henshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo urahangayikishije cyane. Ibi bigaragaza neza ko ububasha bwa leta budahari uko bikwiye, ndetse n'uko imibereho rusange y'abaturage yasenyutse burundu muri utu duce. Umunyamakuru leta mubaza ese kuri mwe hakwiye gutangizwa ibiganiro bya politike na M23? Jean-Marc Kabunda ati ikibazo ntigikwiye kubazwa muri ubwo buryo, ikibazo nyakuri ni iki, kuki tugomba kuganira, kandi ibiganiro bizatanga izihe ngaruka cyangwa ibisubizo, niba dufite ibisubizo kuri ibyo bibazo. Umunyamakuru yahise amubaza ati ahari kugira ngo habeho amahoro. Jean-Marc Kabunda ati niba ari ukugira ngo tubone amahoro no gushakira umuti ibibazo byinshi byugarije Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igisubizo kiroroshye, tugomba kwegeranya ku meza ibiganiro abantu bose bagira uruhare mu mutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu. Umunyamakuru ati nk'abandi urugero. Jean-Marc Kabunda ati ntitwakwiyumvisha inama cyangwa ihuriro rigamije kuganira ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu ntihitabazwe abakinnyi nyakuri bahungabanya amahoro. Bityo rero uyu munsi byaba ari ubuswa kuvuga amahoro cyangwa kuvuga ihuriro rya politiki hatitabajwe M23, kandi ariyo ifatwa nk'umunyamabanga mukuru w'amahoro muri kiriya gice cy'igihugu. Umunyamakuru ati ese mwemera nk'uko leta ibivuga ko uyu mutwe ari igikoresho cy'u Rwanda, cyangwa se hari ibibazo by'imbere mu gihugu bitigeze bikemurwa ari byo bituma uhaba? Jean-Marc Kabunda mu gusubiza ati ibyo ni ukuri, twemera ko M23 ari nk'igisura cyihishe inyuma y'u Rwanda, n'ibanga rizwi n'abanyapolitike benshi, n'imbaraga zitwikira igikorwa cyo kugaba igitero. Niyo mpamvu duhora tubyamagana kandi tugahamagarira umuryango mpuzamahanga ndetse n'abashinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano atandukanye yashyizweho gufata ingamba zikwiye kugira ngo ibi bihagarare. Ariko nanone tuvuga ko umutekano muke mu burasirazuba atari cyo kibazo cyonyine, tubibona gutyo ni ukureba ibintu mu ndorerwamo igoranye. Umunyamakuru ati ni ibihe bindi bibazo mubona bihari? Jean-Marc Kabunda ati intambara M23 irwana kimwe n'indi mitwe yitwaje intwaro ni ingaruka z'impamvu nyakuri ziri mu bibazo by'imbere muri Kongo, harimo imiyoborere mibi, kwiharira ubutegetsi ndetse n'imiyoborere ishingiye ku gusahura no kunyereza umutungo n'umutungo kamere w'igihugu.
ati kuwa 15 ubwo ndavuga umunyamakuru ari kubaza Jean-Marc Kabunda ati kuwa 15 kuboza ushize mwatangaje ko muteguye imyigaragambyo musaba Perezida Felix Tshisekedi gutegura ibiganiro bya politike byimbitse kandi birimo impande zose. Ubutegetsi bwavuze ko bwiteguye ibiganiro ariko bushyiraho amananiza. Ese namwe muracyiteguye? Jean-Marc Kabunda ati kuri twe kuba Perezida Tshisekedi Chilombo yarakira igitekerezo cy'ibiganiro n'intambwe nziza kuko si kera cyane batwumvishaga ko nta kibazo kiri muri Kongo k'ibiganiro bidafite akamaro, none ko Perezida Tshisekedi agaragaza impinduka tubona ko ari intsinzi ku ruhande rwacu. Ariko kubijyanye n'amabwiriza cyangwa amananiza ashyirwaho ni twemera ko afite uburenganzira bwo kwishyiriraho wenyine imirongo ntarengwa cyangwa ibyo biganiro bigomba kubanza kwemera atagishije inama izindi mpande. Umunyamakuru yahise akomeza amubaza ati ariko ku ruhande rwanyu nk'abatavuga rumwe na leta nta kajagari k'ibitekerezo kabarimo kabangamira? Kabunda ati oya si ibyo na gato. Buri tsinda cyangwa buri ruhande mu batavuga rumwe na leta rufite uko rubona ibintu, ufite imirongo ntarengwa yarwo nibyo rushyira imbere. Nuvuga ngo buri mutwe ufite imirongo ntarengwa yawo akaba ari nayo bashyira imbere. Niyo mpamvu hakenewe umuhuza wizewe kandi utabogamye ushobora kugaragaza aho impande zose zitandukaniye naho zihuriye maze akabafasha gutera intambwe iganisha ku gisubizo. Umunyamakuru yahise amubaza ati mwakoze imyaka 2 n'igice muri gereza Bwana Kabunda, mwafunguwe umwaka ushize muri Gashyantare 2025. Kuva icyo gihe mwashinze ihuriro ry'abatavuga rumwe na leta, ariko biroroshye guhagararira impinduka no kwitandukanya na system kandi namwe mwari umwe mu bayubatse. Kabunda ati icyambere kugenda kwanjye mu butegetsi byari bihuye n'ihame rya politike nari mfite. Nabonye ko ubutegetsi bwa Chilombo busubiramo amakosa n'imikorere mibi twarwanyaga kandi nanjye ubwanjye narwanyije mu butegetsi bwabanje, bityo rero mu buryo bwumvikana nagombaga kubuvamo. Umunyamakuru samubaza ati ariko hari abatavuga ko mwisubiramo mu buryo mwavugaga mbere cyangwa hari icyo mukosora mu byo mwavugaga mbere? Kabunda ati nubwo nari nshyigikiye ubu butegetsi ntibivuze ko nshobora gushinjwa kuba narabaye umwe mu babugize uko buri. Ntabwo nahwema kunenga no kurwanya ibitagenda neza. Suko namushyigikiye atari uko nari mbikeneye ku giti cyanjye, ahubwo nuko yari igisubizo cy'urugamba twarwanye twese hamwe muri UPDS. Ariko nyiri muri ubwo butegetsi namaze kubona ko imiyoborere ya Tshisekedi yari itandukanye cyane n'icyerekezo twaharaniye. Nahise mfata icyemezo cyo kubuvamo, bityo rero siniyumvamo na gato muri iyo systeme kandi nayivuyemo hakiri kare igihe nabibonaga ko bishoboka. Umunyamakuru ati none se musubiza iki abahoze ari abafatanyabikorwa banyu bo mu ihuriro ryo muri Alliance Fleuve Congo bashinja kwegera uwahoze ari Perezida Joseph Kabila? Ati Kabunda ati ntekereza ko ikibazo kitaraho muri Kongo hari amagambo menshi agamije kuyobya abantu no gukoresha manipulation. Akenshi iyo mvugo ibigamije guhisha ikibazo nyakuri no kuyobya rubanda. Nge sindi muri izo mpaka. Niba Tshisekedi cyangwa abo bari kumwe bafite ibibazo byo gukemurana na Joseph Kabila niba bikemurane hagati yabo, nge sininjira muri uwo murongo w'ibiganiro. Umunyamakuru ati bivuze ko nta kwegerana na Joseph Kabila kwabaye? Kabunda ati oya ntacyo ngomba kwisobanuraho kuri ibyo. Umunyamakuru yahise akomeza amubaza ati ariko n'ubutegetsi mwigeze kurwanya? Jean-Marc Kabunda ati naraburwanyije kandi nabivuze kenshi ko naburwanyije kugeza ku munota wa nyuma. Mwibuke ko ari nge washyize iherezo ku bufatanye bwa politiki hagati ya Joseph Kabila na Felix Tshisekedi. Sinshaka kwinjira muri izo mpaka kuko mbona zidateza imbere Kongo. Uyu munyamakuru yahise agira ati ese uyu munsi ubwiyunge na Perezida Tshisekedi burashoboka? Ikibazo si cyacu ku giti cyacu nk'uko nabivuze, ikibazo kiri ku rwego rw'imiyoborere.
ubwo ni Kabundi uri gusubiza. Yakomeje agira ati turavuga kuri Kongo, turavuga ku hazaza h'igihugu, inyungu z'abaturage nizo ziri ku murongo, si ikibazo hagati ya Kabunda na Felix Tshisekedi. Njye ku giti cyanjye ntekereza ko kugeza igihe imiyoborere itarahinduka, kugeza igihe Tshisekedi atarasobanukirwa ko imiyoborere myiza ariyo shingiro kandi ko igihugu kigomba kuyoborwa mu buryo bwa demokarasi, bizagorana kubona uko twakwegerana. Nuko nguko ikiganiro cyarangiye, noneho umunyamakuru aramusezera ati murakoze Jean-Marc Kabunda, nawe ati murakoze. Umunyamakuru mu gusoza cyangwa mu guherekeza inkuru yahise agira ati twibutsa ko muyobora ihuriro ry'abatavuga rumwe na leta ryitwa Coalition de la Gauche Congolaise, mwabaye vice perezida wa mbere w'inteko ishinga amategeko ndetse munayobora ishyaka riri ku butegetsi UPDS. Murakoze cyane. L'avenir du Congo, notre peuple, tout l'enjeu se trouve là-dedans. Ce n'est pas un problème entre Kabound et Félix Tshisekedi. Je crois personnellement que tant que la gouvernance n'aura pas changé, Tshisekedi n'aura pas compris que la bonne gouvernance reste la règle et qu'il doit diriger ces pays démocratiquement, je vois mal comment est-ce que je vais me rapprocher de lui. Jean-Marc Kabound à Kabound, merci. Merci. Je rappelle que vous dirigez la plateforme d'opposition à la coalition de la gauche congolaise. Vous avez été ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, ancien leader du parti présidentiel UDPS. Merci beaucoup, madame.